Mars ni som pariat zirtom ni sang ni som ni pani ani e in zawai ngai thatu zong te van lo chi bai thami kan bu ka chau Russia si pai te chu ma son hlek angin langma se Ukraine khopui Kyiv Kharkiv Odessa Mariupol te anla thunun thei mai bik lova UK Defense Ministry chuan Russia si pai te chuan kil tin atangin Ukraine nia thunun ngei tumin an bei sau zelani ati BBC chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky thu soipuangin Mariupol khopui beina Russian sipai general pakhat aming talan lo chu kalum ani ti he Russian general hi Major General Oleg Matveyev ni in Mariupol khopui bula Ukrainian ultra nationalist anti neo-Nazi ti hiala anko Azov battalion te kalum ni in Ukrainian media 10 anjia kani Major General Oleg Matveyev hi Ukraine sipai 10 February ni somni palinua Russian General pali an kalum na ania hetianga General chin ngat kalum ani ta fo chuan zona atitam hle indona mun ral matonga engwanga General chin chu lo om thin nge engwange ti in ngai ven a hlo pha hle ani Russia in Ukraine aruna hian Russian sipai lal General chin mi somni lai antela soyania Ukraine military intelligence chuan sipai ho tu lal chin pilot le tank commander officer class chin tha turin an chui bik ti ani Russian Major General Vitaly Gerasimov Chief of Staff 41st Combined Army chu Kharkiv khopui bula Mars ni saria kalum ani khan Russian sipai ho tu pani ten athi thuwa ani biang na chu Ukraine military intelligence ten phone atangin anlo ria Russian sipai lal te hian Ukraine ram sim card an mang ni in an soi Russian general te thi dan che hi riat fi ahar sa a ral matonga omin in kana wanga thi ningai turangai anni Russian sipai general Major General Andrei Kolesnikov Commander 29 Combined Army chu Mars ni som pakhata kalumania hetianga high ranking officer te ral matonga an kalsan hi Associated Press News chuan Russian sipai te ril runwal lutuk awangin an mani chu amatonga an chet latangai pha ani theang ati Major General Andriy Sukhovsky chu Major General Gerasimov noya Deputy Commander in Mars ni thuma kalumania Gerasimov le Sukhovsky te hi Syria le Crimea rama Russia sipai te ral rel puitu berteni in indona muna anlo chetlat bun to thinani President Vladimir Putin chuan asipai general te thi thu hi asoi chuak lem lo lain Major General Sukhovsky thi thu hi media homa a asoi lang ani Mariupol khopui poison taka veng him tlatu Russian sipai te point to khertia an paltlang thei mailo Ukrainian ultra nationalist neo-Nazi thutlung keng tu ang hialan pu Azov battalion anti mai te chu du rum ra tak ania an tam lem lowa ma se Ukraine ram le nam chan nan luchum ban chum le ngalzum hremi alo tu te ani chung ho chu Ukraine sipai dik tak ani lowa Europe ram sang atanga nam thil a chil burtu ultra nationalist in an kova thanka chuan firfiak le durum zual extremist in an ko bok Dela Walls chanchin bu chuan Roman Gocharenko chanchin hetiang hian anjiaka anjia dan chuan Azov battalion ho ta chuan laumap lovin Russian sipai te chu an lo ma chona an telegrama chuan Russian armor vehicle pathum infantry fighting vehicle pali le Russian sipai ral matong tam tak an tha tak thalak an ta lang ani Russian general niom tak sipai uniform a in thuam thalak an telang tela ma se general ani ngeyam ti fin fia thailo ani ti in an soi Mariupol khopui hi mihring nuainga chuang chena ani in Azov battalion ho te chuan Russian sipai ten an nia an lang mai thailo nan an lo veng tlata Kyiv le Kharkiv khopui po Azov battalion te chuan engti zawma in an mani run tu Putin a sipai te laka tlom tir an tum lo ani Mariupol khopui Azov battalion te chuan headquarter na in Ukraine Interior Ministry chuan Ukrainian National Guard angin angaya Azov raldo mi te chu ral rele indo thiam takania ma se he National Guard ti soi ho hi ultra nationalist le far right radical ho te ani heng Azov battalion ho te hi Russia chuan Ukraine arun chan zinga asoi nge nge ya Azov ho te chu
ti luina manga an ral thuam ni sak atumani atira chuan Azov battalion ho te chu Ukraine ram chaklam Donbas region a Ukraine mipuite le ram hum haltura volunteer tia kovin Beridians khua a andina pro Russia hello te ma chon tura inpo sai ani raldo tura in pe kalkhom te tu atira tlem te ania far right group pakhat Priadvi sector inti in Ukraine a om Russian tong thiam takle mangtu te ani atir taka chuan East Slavic mipui anti Russian Belarusian le Ukrainian hote in soikhom tir le tanrual na nei tura malak chu antum ber ania anjinga football a chirbur tu te omin free comradeship ti in new nazi group angin Paul anin siam choni in Andres Umlan Stockholm Center for Eastern European Studies chuan asoi Andres Umlan chuan Azov Paul da chuan nazi chin chian ang chi chu an Paul chin chian a symbol atan an manga n le I la kopin national idea tinan an mangani ati he Azov Paul din tu Andriy Beletsky kumsomli pani mi chu National University of Kharkiv atanga zir chuang ni in sang ni song pali atangin ultra nationalist so thil ti na ai mangtan ani tuna Azov raldo mi te hi sangkha zanga vel chau ni in ansoya pro Russian helho te bein tuna chuan Ukraine sarkar puin an sipai te zinga ultra nationalist pol agin adin chowa amang tangkai chota ani sani som panga tanga sani som porokin kara Azov ti political arm siamin adin tu Andriy Belitsky chu commander ani na bansanin anua National Core Party adina mase election a ero a hlo tingzui lemlo Beletsky chu parliament member a thanima se sani som kwa in thana ero than non re-elect ani talo ani tuna Beletsky chu an Kiev ko pui dai fema Russian ral lian ma chonin silai a humek ni in an talang sang hi som pakwa khan US Congress chuan Azov ho te che dan chu terrorist organization pol tia puantuma in ma an la hei hi ero a thlengzui talowa Azov pol te chuan Ukraine ram chau ni lovin Germany a te po zung an kai chho zela German sarkar chuan left party parliamentary group angin an soi mai thin US President Joe Biden chuan nimin khan Ukraine military tanpuin sumle ral thom apek tur thu apona Russian President Vladimir Putin chu war criminal in dona thil sual tu ti na puwa hetinga ramkhat hroi tu ming mer mewa war criminal anga impuna le in soina hi awm zen lo le thil thleng kha takania hetinga war criminal anga puna chu President Putin chuan ala lungrun nangai ngoi hlia a ai wa thupong tu Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan ngaidam theilo le pom theilo tin adem hle President Biden chuan Putin a chu indona ti chuaka nu nau poi soilo te thatua puwa Moscow ero chuan civilian ho te chena le thata puna chu nasa takin ala phazel ani Russian President Hui le Prime Minister Hui tuna Deputy Secretary of Russian Security Council ni mek Dmitry Medvedev poin President Biden atong kam chu chang le tin miswal te che dan thupa soimam tu tin westram te adem hlia kan mun ma mel ma om te chu then fai theina kan ne ani westram te chuan Russia hlauna Russophobia manga Russia ti chiat vektuma apu ani President Putin chuan Ukraine runa thlop lo tu te chu mi bol lo pha chan tu ania ramle nam hanga ina rilru patriotics nei lo ti in Russia ni si ramdanga an hausakna nena in check arbom tu te chu ramle nam hanga tok lo le mani masia le nom na ringot ngai tua apu phasan tu mani nam hanga lo tu te chu tum lo deuh le ti pal thil tuwa khuai ka chunga thlok lut kan chak chuak ang mai ani ang tin West Trump te chu Russia hre thiam lo le nung tol tir tuma apu ani Russia sipai te hian Chernihiv le Mariupol khua te chuan poi soilo civilian bitumin an kap hloma mipui chena building thengkhat po boma pu ani zirtop nia ramparuk US UK France Ireland Norway Albania tengen angin UN Security Council chuan civilian chunga Russia sipai te thil ti dem na thu emo Ukraine civilian te ven himna phut na tur thu an puan chuarin ani President Zelensky chuan EU Council British Parliament Canada Parliament US Congress le German Parliament ma video conference mangin thu soito in
Ukraine ram chunga no fly zone puang turin atra oin angen chamchia na se voin thlengin omji ala omlowani Russia sipai te chuan boruak tuipui le khombola Ukraine an runa ma sonin malam an pan zel ni in alang nimin ninga ni khan Russia sipai te chuan Mariupol khopuya theater pakhat an boma he hmuna hian meichhe le naupang himna zonga an birukna le tlan khomna ani thi le liamzat an la soi theilo ni in Ukraine President Zelensky chuan a soi Sky News chuan Ukraine Foreign Ministry chuan building chimrem room kara ruanglak chu ani ati hetinga Mariupol theater bom ani ma in satellite atanga an thir chuan chu mun chu naupang te omna ti in chin chiana chu Russian tongin anjia kuau ni in a soi Mariupol khuwa swimming pool complex po Russian thlona bom thlak airstrike wangin chu hmuna birunu pakhat le naupang athi ni in Pavlo Kirilenko head of Donetsk regional administration chuan telegraph pa ajiakin ata langa building chima chuan nu raipo le naupang an om ati Russia chuan hetinga civilian chena beina hi nasa taka pha in Ukrainian ultra nationalist helhoten an bomzo kan iti in Russian news agency RIA Novosti chuan ajiaka ma se he puna hi finfia theilo ti ani ni zanma sa zanreya khan President Volodymyr Zelensky chuan thu cha soin Russia in he Mariupol khopui lailia theater abom le athil ti hian kanjelru athiamin atina ngoi ni mipui nu nau sahimna zonga tlan khomna nia thi le hliamza hriat anilo ati the Kyiv Independent le USA Today chuan theater chimatangin nungdamin mi za somthum chuan la chuak ni in anjiak Vadim Deninsko advisor to the foreign affairs chuan Mariupol khopuya za asom kwadon chu bomchiat ani to building beilo aram om tolo ami cheng nuai li vel anloma chung ho mun hi ma thia chu chu na akhirin a hau tak le ani hei baka mihring te din mun chiat nara phlak hei aya chiat nara phlak humanitarian disaster hi a om chuang love ati Mariupol mayor Vadim Boychenko chuan nunau mi sang chuang an tom kho na bom hi kan hra rengang he thil ti tu ta chu kan ngai dam thei ngai lowang ati Kyiv khopui po Russian sipai ten lak tumin an hualbet nai hlek zela nimin jingdar nga khan missile ka na wagi mi pakhat thi in pathum an hliam ani Chernihiv khopuya po civilian changlei tura in tlarmi som lai ta chu ka hlum ani ti in Ukrainian prosecutor office chuan apuanga he thil thleng po hi khovelin adem hle ani Chernihiv khopui mayor Vyacheslav Chau suan voina Ukrainian TV nena darka somni pali chugin khopuya ruang da thana ruang somnga pali zet dalu ani in asoi Ukraine President Louis Petro Poroshenko chuan EU ramda chu Russia atanga oil le gas le ti to vek turang enin Putin chu darka $10 maktadwai in pia chu poisa mang chuan keni Ukrainian hote min tha nan amangani ati nimin khan Ukraine sipai te chuan Kyiv khopui be nan thona som le cruise missile engom wazat khopui chunga kalo an ka phlani in an soi nimena Ukraine President Zelensky chuan US Congress a video conference a thu cha soina America chu Ukraine ram chunga no fly zone puang tur le tanpuina pe tur tele nasazo ka Russia shekna le semna le indo thona te pe turin angena Ukraine ramin atorme chu Pearl Harbor beina le 9/11 na mi fir ten US an beanga te khinin ni tin main Ukraine chu thona manga be ania poiselo nu nau ten thi pain indo na chu ti to pangai ni ti President Zelensky hian sipai ti sar rong sing do a ha deuh renga indo lai ani boka kor chung le nak tai aur ngai lowa a mel pu a ha in a chau mel ta hle ani President Biden chuan athu nei dangin Ukraine nena US dollar maktadwai zariat baka ralthuam Stinger anti-aircraft system zariat Javelin surface anti-tank missile sanghi portable anti-tank weapons sangruk le Swiftblade kamikaze drones zabaka ralthuam te nau silai pistol grenade launcher machine gun le amu maktadwai tel pekna thu President Biden chuan apuanga he thu apon lain Secretary of State Antony Blinken Army General Mark Milley Chairman of Chief of Military Staff baka Deputy Defense Secretary ten an troi om ani Ukraine General Staff chuan
Russia sipai te chuan leilama Ukraine military bungrua le invena chi reng ti chiat vek tumin an be ani ati Mars ni som pakatha Melitopol khopui mayor Ivan Fedorov rukbo chu ama rubo tu ten an chhuale ringot ti President Zelensky chuan soin ram sang in chua tura an phut pui le in rukbo na andem thua lom thu soin mayor rukbo Ivan Fedorov point President Zelensky nena lom thu soin ram le namtan thei to pa tho pui jela tiama chu ani thei nana amalak na le thei hil ani lo chu ha hi pin alom jia soini mayor Fedorov rubo tu tehi Russian sipai tandui tir inscript pakwa te ni in an soya Russian sipai jianga hian kum song pariat atanga somni panga inkara ramdan anga sipai tan ngei na tur dan an nei wangin sipaya tandui tir an omnuala chumi ta chu indona teltir lo wangin Russia hian a in soi thina mase Ukraine sipai ten an man nuala wangle an in surrender nuala wangin an phajui theitelawni February ni somni pali tanga an indo nu atangin UK Defense Ministry chuan nizan thleng khan Ukraine civilian zasari somni poruk an thi to atia voin lama po hian thi le hliam anom bel le zelin anom mek bokani US ven himna mun pi Pentagon chuan The New York Times nena President Putin chuan Ukraine sipai nuai khasinga atelujinga sangsari vel thi to in hliam sing khat sangli atanga sing hi sang khatin kar omin data an la khom tin sila mase hei hi intelligence agency ten Russian sipai satellite atanga tengle armor vehicle nena an chet thana vel an lo thi thlai reng na atanga chut ani awangin adik tak zat che hi hriat a har le ani mase Ukraine Defense Ministry point Russian sipai sing khat sang ni vel thatoin an soi thina President Zelensky point Ukraine sipai sang kha zathum an thi to ni in a soibok Kremlin chuan dahak muna office nei International Criminal Court ICC ten war crime tia pu na chuina konga an tho pui don lo ti le indo ti top turam phu na chu an theng thonga akal mai lo ti an tuan khum UK chuan Poland rama sipai zale Sky Saber missile system anti lun vele ta Rapier short range air defense system hlui to tak an thla kang Turkey siam drone man tlom chi Bayraktar TB2 chu Ukraine sipai ten an mangtang kain Russian tank armor vehicle aircraft a hek pha le Bayraktar TB2 drone hi US dollar maktadwai ni vel angai ni in Baker Defense Company siamania Selçuk Bayraktar chungotani Bayraktar chu Turkish President Recep Tayyip Erdogan amak pa ania engzat chenge drone hi Ukraine na ali batir hriat anilo The Financial Times chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov Ukraine na inrem na tura inbiana thilpu chi som panga an nei ti soya mase Ukraine lam chuan ramri chungchang ti danglam na tur chu pom thei ani lul love anti sak Ukraine President Zelensky chuan West Trump da chu chemuang hlea puin in vai nuna ain economy in ngai poimo zo kani hi ati be mai Russia rama BBC News website chu indo thu la an pon thina wangin Russian sarkar chuan a khar sakta bok Germany chuan andrama Ukrainian raltan nuai khat singria sangsari zali somni pariat anam to ti soin mechia le no pang le kum upalam vek an niati German President Frank Walter Steinmeier chuan Germany ramchu federal state le local government te lungrol taka Ukraine refugee te lo boipui a thokho turin angen UNHCR lam chuan Ukrainian refugee hi darkar somni pali thungin nuai khat an tlinga February ni somni pali nuwa indona wangin refugee nuai somthum pakhat singruk sangriat zaria sompo pasari anom to ti in Poland rama po refugee hi tlanlut an om zela nuai som phukwalai an om to ani anti Ukraine chuan Russian sipai anman prisoner of war te thalak le video social media vela atidar fo chu Human Rights Watch chuan ngai mo in Geneva Convention tu thlung bo chena ni ti in ti top turin an phuta Human Rights Watch te chuan Russia sipai ten Human Rights Watch in war crime anti zia fin fiana thatak nei chu apoi morwalin Ukraine sipai ten prisoner of war ani na anvel him chu anti turani ti in Russian sipai te chuan Ukraine chimlama Mykolaiv khopuya mipui chena chu cluster munition bomb rocket manga an be chu mihring din munza lo na le International Human Rights Watch chena ni ti in adem thung Nimin khan Ukraine President Zelensky chuan
Germany Parliament Bundestag ka MP rolte ma video conference mangin thu asoya Russia in anram an run mek na lakatanga tanpuina dilin khovel ram hruai tu te hena nasazoka Ukraine tanpuina le Russia thil ti top tura ngenna athlen ani Ukraine President Zelensky chuan Russia chuan zalen na laka dai dan na bang asiam atum ti na soya Russia chuan he dai dan na bang hi Berlin Wall lam nilovin Central Europe dai dan na siam tumna le zalen na le khwakhina tura thil ti na ania chu lian zokin hung mek ni in Ukraine bom thlak na manga siam mek ani ti in a soi Zelensky chuan German Chancellor Olaf Scholz chu Dear Mr. Olaf he dai dan na bang hi ti chimro khai ti in US President Joe Rum le pa tak mai Ronald Reagan call tur laya sangkhajukwa somriat pasria Soviet Union President Mikhail Gorbachev nena Berlin Wall thiatura alo thlina thute asoi chuak ani Zelensky hian British Parliament Canadian Parliament EU Council le US Congress ate video conference mangin tanpuina dilin thucha alo soitua Russia chu indona titop turle nasozoka shrim le shek turin alo ngen to ani United States TV la tak pakhat NBC News chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu comment NBC Nightly News host Leslie Holt nena indopui pathumna chu Russia nena indona wangin a intran mek ani thei khovel rampum pui chu din mun hlo oma adin tir mek ani ti President Putin chuan indona na sajok ni tura thutluna ala siam lo dewa apu in khovel huapa indona na satak full scale global war su athlentir the ani ati mi tu mai indopui pathumna chu a intran mek to le to lo an soi theilowa he indona hian Ukraine chu atlom zo kani thei chu thil soi harasa takani kum somriat kalta khan indopui panina kan lo hretowa tuma in atira chuan indona ra phlak ani ang ti reng an hrelowa an ngai tu phak lo ani ati Zelensky chuan Russia chuan Kyiv khopui chu nein aram chu alu ani mai the ma se Ukraine mi puiten an ram le nam hangai na ril ru chu a hne ngai lowang chu thil chu chiang takin kan Ukraine mi puiten an tir mek ani hi Russian silai mu in an sakruang chu mei wa pa chantir don ma se Russian hote ne rualo chu an ni zia an tilangani ati Zelensky chuan US Congress a thu asoin Martin Luther King Jr. to soila tak I have a dream ti tongkam aron manga mathir dream kaneya hi ka soidu momo kaneya kanram van boro chu venim ka du in kamamo ni in thutluk na kamamo in chanpuina ma kamamo e he thu I have a dream ti hi in sia le in ton sia tang chia omji khani ti in soi NBC News palain Russia in red lines apel to in CM ti chu tumreng wanga no pang zirna school le omna an beitua tuna single line chu an pel reng to ani intiare nge kanla ha don Russian hotel no pang zani zathum zali an tha thleng kher emni kan ha don ti in changani viewer ta hne nangen na zep vele tiang kan channel min la subscribe saklo inom chuan min lo subscribe sak ve ngei te u tin kan video upload tha te in lo dona in lo mu zel theinan in tan po ol samjok nan notification bell kha in metanga ola inna dornia